gusua ya ekoso na ansa na no yehwe mra Afibia Ghana ban kukura America sika dollar opepepem baako ene ye de kram mo fra manone bo manyimu wotena asesea na ekire se America dollar opepepem yensa $3 billion a ye pa IMF watcha se wonfa mayentoto Ghana economy no anhwe yi a wonfie miyensa ntamu no ye de nyina bekra mo aba Ghana ha Adom TV Asuk ne Ghana akuafo a wodua emo wo manya mantembe ye edumu akasa na akuafo yi kiremu a wo pepa sanka wo bedua emo dodo ama Ghana fo adi ama paka na nso sika wonya ntoto mfidie ne akade anya adwuma ne aban yi a wayi na ne afiri mmo a esese wode boa wo ho ena ma wontumi nnua mo dodo ema Ghana edwaso Edin pa nanso enam se yeni mmoa bia nti adwuma no ye ya yankasa de ahoɔden na eye cause yenya aban mmoa bia she Adom esikodo ayatsu ne din amano ne mo age Ghana bosso rise of foreign rice in Ghana memendei anopa duba kompa mu pepepe ewo Adom TV so Adom TV ye wazoye we wasenka manage anopenso kakra mahui mama kra wura ho pa se kwabra na to ties di pamo no ma ewo nafu mu ye bedi asukodo ho enkomo na akwa kira we yi akwan ene wawurawura mu a ma mpanifo eka bi o mu no ma twetwe nkomo a efade ho asukodo ekyenade ne ahwe animu akwa maache ne mpombo kode Nyankopon adom ye ho ye pa me mfrase mfiri last scene na ba ye no a ba besia kuta tai eto be ma so kura tai a woto enti sa tai ro madwuma o mu ye ne de bia no ai so ode pamo no ma eti wadua mo na wie no aba no e wo se de bia ko gina ho to tai pamo no ma ne sa no ma ne be dia eti me busa senti wo kwa ama no ne na wo ho so dua mo na sa na mrofo ne kura tai omode kwa ama ahodo so no de kwa ama ahodo so to ma fa nkrofo ma contract omode mo to tai na oba ye die mu a ye de yentimi nye bibia yie ene ye to tai na asase na wo mu adua eye emo no wo so no kwanwa mo de ya wo obi se wo de waje wan yie ena wo do enti se January to December no watwa awie no wo de asase resi ka bekwa akoma no ko asa rent no wan yie biem okay enti Asante region ye ni ensase Central ye ni ensase Northern ye ni ensase Volta ye ni ensase betimi dia ma akuafo se wo pese wo dua bibi anase wo pese wo dua mo a gina dua aban dia dua wi a ye betu aka na emo na ye nkase local rice no entra o memu ntimi ye yamfa nya hwe kra yamfa feed prisoners yamfa bi feed school feeding SHS free SHS and now voter for ya enso yirifa wo mo emo e tweko ho nyina biye no mo Ghana mo ese de abrochi omo kra mo ba no mate omo ka wo enti a feed bia na ye $1.4 billion a feed nko de bosumi mienu ntemu ni kra na ba bro bosumi die ya tomo papa ene e mo te ne trailer ba ko ne de akọ ni nyina ye de ko ye na nka ye Ghana dia e wo kra bi firi ho ba wo e wo mu dua mo papa yes o mu dua mo pa nti wo me say yesu ye dwuma pa ye na ye ho kire ye na no abi ne ye package ni ade ye nyi ni yie enti yan hwa wo de yanyi mepefo ye nso afọ mu ehu seusa ya ye to nchen ya ordinarily afentem bia no Ghana mododo se na ye krade ba emo no be 500 tons 500,000 tons nti ehu ka be se eno ye $1.4 billion estimatedly bachonya abotre na se ko IMF se pe $3 billion no ye di mu 1.5 ana 1.4 ekra mo ba afi bia e sika e wo man mu etimi de kra mo ba sa 1.4 billion e betimi de ato mfidie ama akuafo no and I said I'm planning for food and job no eno amenye hwe se mo nka ho e ba nche ne body ni maintain already de be ministries ya ne ton ye na ba body na maintain mo no ade tina mo nka ho because Ghana ye ni mo sa ye ye de ani fufu ye ni mo na adwo ye wo emo awodo be se 15
ewo Ghana amanfo eye ewo Ghana ha ewo ha ya omo akasa atutu ne din na mepedi ni bia bobo a kire ya mo a ede etese kwasi buroni dia ya mo adwa ya mo nyo bia na de ba ya ne atutu ne din aduane hene jasmine perfume rice yankasa ye de atu ne jasmine na se pese ye twe ya de ne ba se ye wo jasmine rice yes enti aduane hene ene ye wo kapa jasmine rice ye wo Mr. Roberts Jasmine rice champion de amanfo di one dance papa ye ko odwom no say esukodo ne ache mu mienu o ye first one we ye ne kina wi a next week no emo awodo school feeding emo omode ye ne ade yina betwa ne mfonyina ma aban hunu no wo na say ye adwuma pa na say ye ala say wo say de bi hyew ye de sika hyem na koso nso a ne bi ahyem enti ye olom nava rice ye wo ya baby rice ni nyina ye wo Ghana ha wo say ye di no say ne ya ye di ha ya ye di ye wo bongo rice ni nyina ye wo JC rice ye wo Zanaria rice prime lime brown rice ti wo say mo ne bo ye brown ye di na hodi wo mu kwen no ha and ye wo Royal Farmers rice and Adwumawura rice na wonim say Alfred Amo ya correspondent dot mo asinfo su Alfred Amo otombi so tombi Kojo Brace Joy News Kojo Brace o munyina ya kuafo mo so mo ene ade enti adwuma mu ade Kojo woton pa Fedamo so to da wo de be free central ebeton na wo mu a mo depo na nkasa no ye no mo kasa ye no mo se akuafo no emo ni free wo so ma listen ni nyina agina akuafo no so o to mo ni capacity ni nso omusu ni capacity awodi ni wo de be ni bebre na so why na kakraka bere no wato tire pamo no ma atwa ho asia se akade ni ade hyehyeye a ye de makuafo no edoso a etimi bua e ma no koso ye hwe ni mu brebe nyambo ochina memenda no 11:30 am anopa 11:30 pepe so kodo time no na ye de ba Adom TV so a ye be kwa Asempa FM Adom FM Adom online ye Facebook social media handles nyina so ye be stream wo ho enti wanya bi anhwe chena kora nwumre no wadru fie na wakwa aba no ko Facebook na gba su kodo YouTuber thank you enti echena de ne ye de akuafo fam enema ha adwene ansa na akire ne yakodwa so nso yakodwa so akohwe mo wodo e wo honom na ye ni school feeding panimfo akasa asanso akọ efiefie mu no manfo akasa se otu we ye bi kura na afi ne mu unni Ghana mo da eno so na ahoden wo mu eno so na ahoden wo mu ye pede ye miemi spray agu mu no pabene perfume rice mo mi enso made in Ghana mu wate ye wazoye Ghana etese Adom TV ye wazoye ampanti misro nyankopon ye Adom ochina 11:30 asukodo se de broni mo agye Ghana edwaso aboso emu hwehwemu ne aya ye de ho nsem betudwa na enche na me sorry me konom Kingdom Herbal and Kingdom Home Estate for me mamini omu nkomo enche Kingdom Garlic Bitters ewodwaso na Kingdom Garlic Capsules nso ewodwaso we ye dru a ebe boost your immune system no yade ahodo bi antimi nyini ti se ononom se nri ebia wa blood pressure wo from pebinom wonso so cholesterol wa ekesira broso no pebi no nom ewuso sugar level no enche da nyina ye ni pebi sanso enaja sade e wo mogya mu no onnom sa Kingdom Garlic Bitters the Kingdom Garlic Capsules ya ebe na nini nyina ama mogya no e de afurisa na kama New Kingdom Ginseng Power Capsules nso we ye memedro shonko wo ye be ma pese wo mpamu agudie kama wo pese osisi mu ye kama mesrew pebi nenonom Tremendous Capsules nso ho no mo ba ya white o de po ha wo no pebi nenonom wo pedo do atu amesrew for Kingdom Herbal Center for Okanshi Drug Lane 0275-804-064 and 0302-938-153 Kingdom was no challenger na mamenkai won so say ansa mekona na ye fiade du fiada say kwada na mani age we no aye franco aye Black Friday sa mekai we hu ade kro wo mo tete bo no so 40% 50% 60% enti enei se wonya wadwen so na wabo bibia to franco wa download franco app na pese oto a na Black Friday ma honya ha kone koto na bo na da form mobile phones, printers, accessories, laptops, air conditioners, fridges, say CCTV camera no wa install no connect ya ma phone bibia on bia no hu de ekoso wo fie ho made no so tete wo ma wo be hu
wadwuma mu wasa akora ne wiewia usika de sene Brazil mu a ni nyina wo behu enti ene francofo eni nkita ho me show download the franco app no eto wo phone so frɛ wo mo na gi nkyeremu 0246 422-338 and 0555-939311. The crack one is 030-222-5651. Piwak Natural Health for also free. 3P garlic mixture, a 100% extract, and the natural plant juice. Mr. Weno, vitamins, any minerals, ashimuma, vitamin C, and casano, a idea we hear bu ni pedrium pa. 3P garlic mixture si wumpeti na no pebia no nombi a immune booster high blood pressure better so menstrual pains e mefi chikomu ha obe ye fi ho mama wo stroke etete wo asthma e ha wadwen won so a wodwonso na se ho kyere wo na se wodwonso bebrebu wo ma dwonso de ne kora wonte no anse nam ne na ho saa won so wo to aye kase opese twen wo a wo bre pa no mesero stress na wo ni padua mu a Pepiwak Natural Health for 3P garlic paste bi nanom ebuso wakan si sam Kofi Sam Kens work Danny Herbal Albert Sam Herbal takwade AMS sunyan so Green Light Pharmacy wo benya bi Pepiwak for 0248 928 824 and 0201 000 021 na wo mo ebeje so ebusia me ko na me kono wose happy 60th birthday enkoma ne maame owurare Florence Nana Akosua Agbeto enkane na wo yejumayeni e wo Bank of Ghana Kumase efam de no wose wankasa waye obotan a wagina na chi akere yakopon hwa no wonye okase wefu ba Sarah efu apokua Agbeto ho wose maame yi Florence Nana Akosua Agbeto yakopon hwa wo ba tampa yakopon ma woni obreso emfaso we so wose happy birthday enkoma senior Isaac Yeboa Stark yeah my friend said tell me owo God Editor Studio 7 yeah what's if you be quiet happy birthday nko Emano Lordina Oforiwa Aboaje nso wo Heroes International SHS BS3 na your birthday wo mama ene wo papa ne abusua ne nyina say omo we show happy birthday abusua me sorso kaisa asemi di ka beba ahosepe wo sanso ena mpensem wo hia me a eya frɛ me anoche wa ba ajwa sewa me mwachi Afibia Ghana ban kokura America sika dollar opepepem baako ene ye de kram mo fra manone bo manyimu wotena asesea na ekire se America dollar opepepem yensa $3 billion a ye pa IMF watchew se wonfa mayen toto Ghana economy no anhye yi a wonfie miyensa ntamu no ye de nyina bekra mo aba Ghana ha Adom TV ado Asuk ne Ghana akuafo a wodua emo wo manya mantembe ye edumu akasa na akuafo yi kiremu a wo pepa sanka wo bedua emo dodo ama Ghana fo adi ama aka na nso sika wonya ntoto mfidie ne akade anya adwuma ne aban yi a wayi nani afiri mmo a esese wode boa wo ho ena ma wontumi nnua mo dodo ema Ghana edwaso she Adom Esukodo ayatsu din amano ne mo agye Ghana bosso rise of foreign rice in Ghana memendei anopadu ba kompa mu pepepe e wo Adom TV so Adom TV ye wazoye